Joseph Cheptegei ishe w'umwiruke Rebecca Cheptegei hato mugenzi yashaba polisi hamwe n'ekitongore kiro kucondoza hamishango omwihange rya Kenya okutaho mu nshonga zabo bakwata bari kutekatekwaho okuba nibo barigirireho kufa k'omwana wabo babase kutwarwa mu mbuga z'amateka. Kwa naomba serikali watoto yake mali hako na vitu yake mali yake ichungwe, mtu asiingie mali pale awese kakosa vitu yake. Abashahahirwa rya Moi International Hospital barukugambaho n'abanyamakuru bagira ngo Cheptegei yizere kufa bwa nyuma y'ibicweka by'ibyone byo munda kugira uburemezi bikabura gukora. Admitted in our unit following severe burns that she sustained. So during the course of her stay here, we've done all that we could for her. She had a severe percentage of burns, which unfortunately led to multi-organ failure. Cheptegei emyaka 33 nikiteberezebwa kuyagiziraho butikirezana no mukundwa we ahasande yaheza kuruga hakanisa ecyarugirireho kumukwata akamushuka amajuta ga peterolo mberugona eyamwokeze bicweka cy'intana byo mberugwe nukwe kumwirukangiza hirware rya Moi hatawu yafera uwo mukundwa we nawe nikiteberezebwa kuyatungiro kutara omubutikirezana obo kandi hatarya hakujanjabwa ahirwaro niryo rumwe nikiteberezebwa kw'ababeraba bakije kutungo bw'imucero bwa nyuma ya Cheptegei kuguritaka omucyari cyanzoya aho yayombekere enju kandi ahabire natura okuhwerwa kutendekerwa omwihange rya Kenya. Cheptegei akatandika kwiruka omwaka gw'2010 kandi ayitabira mu mpaka nyamwingi otireho neza Olympics aho yakwasira omwanya gwana nabana omukwirukango kwa marathon. Ekigombe kiri kwebembera okwiruka omwihanga ekya Uganda Athletics Federation kyasindika obutumwa aha mikote yaza kanyabwenje barukusasira abenju y'omwirucogo aho bajomerera ekikorwa eki otiremu n'ebindi bikorwa nkebi ebibira habiru cy'abakazi abisirwa bakundwa babo.